Hai Erwan, kata dampak ke ini kini man ngagam kenjagim kawa raung ini kti pas baik kami te neni kat ke usmat da te man kong man waar man mulegi te terter man ngawi yusuk hadu ate kini wi jandak ngatu te sai senar senadap oi dayak nukong ga ne katu yang sesuar uni anu wanurut ni dejan yo waru watu te smart kate dia waru tumi ketuan ikun wale segini arnut arliang mangi sosungut kami cikrup te ami sukrup saya te katu sobin ini ketai musurang moyo dejan itara kawale lejak uni narut